Nastavljamo dalje. Sljedeća nagrada odlazi u Hrvatsku, a dobija jedna mlada, sposobna žena iz oblasti klasične umetnosti. Nagrada odlazi u ruke mladoj umetnici Antoniji Mirat iz Hrvatske za izvanredne vokalne sposobnosti. Antonija Mirat je rođena u Splitu. Od malena pokazuje interes za muziku. Kao 17-godišnjakinja osvaja posebnu nagradu za Mozartovu interpretaciju na međunarodnom takmičenju Ronaldo Nicolosi u Tarantu. Italijanski mediji pišu o njoj kao o wunderkindu. U 17. godini njen talenat zapažaju maestralni i vrhunski muzičari. Sa nepunih 19 godina debituje u Zagrebu sa ulogom Šišmiša u operi Mauricija Ravela, Dijete i Čarolija. Velikim aplauzom pozdravimo najuspešniji sopran, večerašnju divu operske scene, Antoniju Mirat iz Hrvatske. Ona je najžena 21. veka. Izvolite. Dobro večer. Koristim ovu priliku da vas svih pozdravim. Veliko hvala mojoj dragoj Slađi Petrović Obradović, koja je prepoznala zajedno sa vama moj rad i moje nastojanje. Imala sam sreću u životu da sam rasla uz ženu koja je bila žena zmaj i žena poduzetnik i koja je usadila vrijednosti rada i vrijednosti ambicije i stremljenja u mom životu. Najveći možda rezultat je biti uz bok ovakvih žena, da se moje ime spomene uz jednu Danicu Maksimović i brojne druge veličine večeras. Hvala vam puno i ovo smatram velikim priznanjem u mom životu. Lijepo ugodne večer. Ja sam zaboravila, rado bih vas večeras počastila arijom iz Mozartove čarobne frule, Der Hellerrache kocht in meinem Herzen. Hvala puno. Hvala puno. Der Hellerrache kocht in meinem Herzen. Und Verzweiflung, Tod und Verzweiflung flammet und mich fühlt nicht durch dich, Sorge oder Schmerz, Sorge oder Schmerz, so bist du